Assalamu alaikum dinleyiciler. Şu küçük kısım kime bağışlanacağını özünüz düşünüyorsunuz diye fikir edeceğim. Elbette şu bizim meşhur, hakikaten meşhur diyeceğim var yok. Garaz şol Rahimov familyasını götüren insan şahsına. Şu sözlerim cevap yok bununla yasallı deyip hasap ediyorum. Doğru mu etsem men şolun topar olan şu. Veli kafana yengil düşürsün ama etmedim. Şunun Rahimov sen özüne ağırda durdun, hatta hem sen şol yanındaki ehli itlerini, hovasarlarını, kömekçilerini nehili kafana getirenle özün olur. Şunun onunla şu sözlerimi sizin bilirleşip yasanmak o kellerini kontrolünü uyuşturulayıp hadaplayıyorum. Bundan sonra ben sizlerle çekeleşmeye de vaktim yok, jelanyam yok. Sen böyle işte sizlerle bundan öyle başka adamlar gururunu çekerler. Şöyle sebeple üstücü dinleyen hem öz boş kellerini kâvır vacip zatları soru varacak olun. Öyle mi? Şu ortalan dişiyali сосите ваши tupые головы. Özüm ben hazır sizin her haysinizi yututcan. Sebebi sen Murat Rahimov. Ol geçen kellerini yem hiç garantiya yok. Eğer öz dilim ulan yem öz başına bela ağadan bilen oldum. Yani ben ilk ulan şu Rahimov'un şu yüreği düşkün sınıfamalarından başladım öyle. Köse sen men kimdiğimi bilen dedinlerek özüm sizin hemmenizin damla öyle ben kimdiğimi. O da doğru. Şu nacanın size uğradığından veri bileyiniz. Ondan yeni de sonra yüze çıkıyor. Men yüzümü inni açtıracak olup. Neymi beyle helak kolaydın mı? Murat Rahimov. Ne için sen öz kanalında çıkış edilen kâvır adamın yüzlerini açtıramı onunla. Şöyle bakı oldun, batır oldun. Beyleki bilermenlen diyenin. Ne için sen ben kimdiğimi bilmem, imenim men yüzümü açtıracak olayım. Ben şu özünüzün şunu sizin etmeyeceğinizi sebebini ben katkı düşünüyorum. Sebebi sen özün gramatlı adam olanızdan cinayet işi koşulasın gelen o. Doğru değil mi? Murat Rahimov. Sebebi sen katkı düşünüyorum sizin hemmeniz bile şundan sonra kimin önüne cevap vermeli borcunuzu. Men önünde de sizin her birinizin oturup yurtlarınızdaki spesluğunun önüne cevap verirsiniz. Sebebi bulayım siyasete değişli cinayet işlerin hasabını salınır. Siyasetin bari yerine de hükbarını suratta spesluğunların bolaymalı. Sen böyle yesli men advokadım karşılık faktlar hükmünü in olmanı şol sen Murat Rahimov Ruşen'den bolan gururunu di şolara tercümesi bilen ellerine versem senin neyme soracaklarını düşünüyorsun ya. Sen şol deyin taraf yurttan kaçık kaydan son neyme sebepli inni şu rejimin adamları bilen aslanışıp Putin rejiminin hem Türkmenistan'ın diktatörünün Behvid'in Gora oturunun Suud namıranın garip çıkartları sen için nehil pasvestirir borcağını entegam düşünün yok mu? Sen halkımızı enci muvatlap, yalan sözlep Allah'ın yüze çıkmada ettin mi? Ya dokumentin görküdeyin mi? Ben seninle tefavutluktı. Emin işe delil Suud'dan çıkarayandım. Ben şöyle ben şuraya yeni bir Suudnamanı. Ben her mağazada da görküdeyin seyredim. Bu da общий dostupta Murat Rahimov bundan bana da ayıpını bildireceğim var mı? Seninle tefavutluktı ben bu informasyonu ofitsial sayttan aldım. Общий dostupta olan publikasyonun içinden aldım. İnternette şu Willab Börk'ten şuracık bir sayta tataştım. Bu saydım şu din uğruna edilen hareketlerini kömekleri, ağlayıcılık kömekleri, halal sayt var, seriozun sayt. Adam verdi ehli dinler var. Hristiyan dinim var, Judaizm var, Müslümançılığım, Krishnaitlerim var. Şunun arasından şunlar var. Interesli var, Türkmenistan'daki Krishnaitlerin karşısına edilen batışlar hakkında var. Makale oluşturmuşlardı. Orşa olayın okap düşünüyorsunuz. Общество сознания Кришны в Туркменистане, Ашхабадская община Общества сознания Кришны ОСК существует с 90-х годов. Марывская самая крупная с 93-го года. Хотя обеим общинам было отказано в регистрации в начале 90-х годов, они могли действовать относительно свободно до начала активной кампании властей против них в 96-м году. Еще в течение 95-го года, когда требуемый кворум для регистрации составлял 20 человек, члены Ашхабадского ОСК неоднократно подавали заявления и документы в Минюст через Совет по делам религии. Всякий раз документы возвращались обратно без письменного объяснения.
решения. Единственным аргументом Минюста и Совета по делам религии было то, что они якобы ждут пересмотра закона о совести. В 1996 году указом президента Туркменистана требуемое число для регистрации было увеличено до 500 человек. Члены ОСК вновь подали заявление с 500 фамилиями. После нескольких попыток Минюст все-таки принял документы, однако, когда спустя месяц ОСК запросила ответ, зав. Отделом этого ведомства Курбанов сообщил, что документы утеряны, поэтому ОСК регистрировать не будут. В настоящее время глава Ашхабадской общины ОСК Александр Принькур, духовное имя Ачарья Дас, выслан из Туркменистана, а Марийской Алламурат Рахимов Атахасия Дас вынужден был уехать в Канаду. Сейчас все общины ОСК Туркменистана находятся в глубоком подполье. Связи с ними нет, и Центр общества сознания Кришны в России никакой информации об их положении не имеет. Аңрыйым gitti показаниялары var, şu Krishna aytgan toporunun şu ağalarının показаниялары, şuraya karşı edilen basışlar siz fikir etmeyen şu din parasçılık hakkında bir yerde asla da gururuna meçhul bulunmam. Bana başka da at. Sen neyim şun Allah murad. Şu çakaşın halkımıza yaratılacak keldim ona. Ama şu halkımız için ecir çekin yani. Sen çekin, ecirlen. Oldun sen dinin sebepli olla. Doğru değil mi? Halk için ne kendine? Şöyle sebeplem yurdunum terk etmeye mecbur olsun da. Onu neyim için sen tiyade dinine karşı batış vurkudun hükümetin şol ıklima karşı çap eden kağıtlarını sen hedire hakikaten adaletli diyen edem sen özüne karşı şol hükümetin eden batışları bir adaletsizlikmişsin. Sen edem bilen okun şu devrum hem hedire için ministerlerin her birisi türmede günlerin tamamlanığını. İn olmanla şu Türkmenistan'ın kahraman adını münasibe eylen, hakiki münasibe eylen, gedayakman ama türmeye basıp gitti şol. Yok kolu taydı. Şu neden oldular onu sen fikrin için ama ıklimim şolun eline canını padark etmeli kelme. Yani şimdi sen Murat Rahimov, in olmanı öz tiyade dinin için dakansa şu taydı durman kaçık kayıttın. Beli erkek kolyan oldun. İnnem oldu bizim iyileştirmenin kirletinin Müslüman dinine de şu hülünüryen zehirli propagandanı yuvaşıklığın adamının ağına uyup oturuyorsun. Sen belli derecede öz toprağın halkına karşı olan yığıncını demek edil. Sen şol teyze çokunyan dinine karşı edilen cinayetlercilikler sebeple inni ağırnal yanında öz hakkında şeyle mi? Demek sen Allah'ın adınam şol öz beylik sahitlığında iminle şol sebeple ayırıp innem Murat Rahimov hükmüne çıkış ediyende. Eğer de sen hakikatinin rejime karşı opozisiyada eden hareketten bilen bağlanışıklı oldu, onu demek sen Kanada'nın, Avrupa'nın hükümetlerini ağırlayıp din üstünün kaçırı statüsüne atsın da, şeyle mi? Onu sen şu Çehiyan biz adlı Hopsuzluk Kulu'nun tarafından sana nehil sorular döner edeceğim. Aslında men şolara nirede hem neyme gözlemenliğini anıklap düşünürsem nehil uğrayacağım. Murat Rahimov. Anayma, sizin var şu içip oturan sırtı vurmalarınız bildiren yeri yoktur bana hiç yerden. Hatta siz benim şahsi informasyamın kimin eli bilen beyan edinizde de yani sizin her bir yetecek olan hareketleriniz ilk bilen sizin her haysiyine karşı nehil problemi olacağını gözünüz yetene koyacağım. Şeyler mi? Sonra sümüğünüz çırşap gana alamasın böyle. Ben bileyim şu an maksat sapar murad diyeceğim. Ben şahsiyetim açıyan süjede tayinlap şu oturun. Yani şu süjenin speslužbalar için delil cinayetin suutnaması olacağını olsam sığınım gözü yetene koyacağım. Edil şu süjedin çıkan minudundan sizin her birinin karşısına çıkarılacak cinayet ayıplamadan güce girip başlayacağını size önünden duyduruyorum. Birincilik gülenem şol proses nazarından başlamalı olur. Ve şol el bilen men şahsi informasyamın sizin haram ellerine düştü. Ben nazarına bu söz veriptim. Şu sözümde de dakansa durdum. Şunun için yani ben şu süjedimde de. Şundan aydık geçtim verip nazar. Eğer başka yerim şuna çap etsin. İlk bilen sen cevap verip başlardın diye. Benim speslužbaları istemesem hemme bilen adımı aytmağa mecbur olacağım. Özüngem düşünýärsin, doğru dämi? Onu indi özüň saýlamaly bolarsyň. Cinayet oturujyň haýsy tarasyna oturasyn bilýärni. Ya sen hemme bilýän zatlaryny, sörüň işgärlerini şaýat hökmüne bermeli bolarsyň, ýa-da cinayetkar hökmüne. Onuň üçin sen hemme pripiskalaryny, audio zapislaryny bir gaty şart galyp bilerler. Ýekimi. Soňra da
sen her bir kontaktlan ıyını yıdarlarlar. Şol düýejiden başlap, Gurwany, Allah murady, Kaka murady, wöl tapory hemden jogaba çekirler. Ýöne diňe faka, makky, orfiýetde gaçyp oturup biler. Sizin араңызда. O da ватлынча olur. Максат, ты ведь должен понимать, ты взрослый человек, что после этого твоего преступления по раскрытию моих конфиденциальных данных ты уже никогда не сможешь высунуть свой нос за пределы России. И даже твои дети, и в особенности те, кто тебя прикрывает юридически, имеют связь с посольством Туркменистана в России. К примеру, такие как Чары Кулиев, твой адвокат. Я докажу, что вы являетесь агентурной сетью режима за рубежом. И поверь, я смогу показать им много интересного. Я спокойно добьюсь включения ваших имен в список Интерпола. Тебя ведь уже предупредили раз турецкие спецслужбы, когда ты был там в последний раз. Ты ведь из-за этого так резко оттуда дернул, правильно? Видимо, до тебя тогда не полностью дошли последствия твоего идиотизма. И еще один момент, Максат. Ты сам-то уверен, что фотки, которые ты собираешься выставлять, как-то связаны между собой. А если это окажется совершенно другой человек? Если я сам ему отправлю твои инсинуации и клевету? Но на самом деле у меня только сейчас уже имеется 6 свидетельских показаний против почти каждого из вас, и которые готовы ответствовать перед правосудием на условиях анонимности. А еще несколько человек согласны давать показания в открытую. Или вы в самом деле думали, я буду сидеть и ждать ваших сюрпризов? Ну так вот, я жду тогда ваших дальнейших действий. Иннем болса bir pikirlen görüň, sizin her biriniz size pesinden näme garşy ýanrylýar. Hürmetli, sen öňe hem sen ýanyndaky şu bayramalaryňda aýt bolan buyşy komitetçik şondan başlamyzda. Sonra da ýygyderli şu Murat Gurwanyň Amerikadaky ýygyny bolan döwlet jogaba çekdiler. Sonra da näme? Akizun Murad'ın özüne soru verip pripискalaryň hem entep bilen ýerlerini atsledy dedim soňra. Sonra da Kaka Murad'ın üstüne çykan soňra sizden näme soruljagyny gözüňde ýetýär. Doğrudan. Size men düşünüyorum, вы думаете, что вы уничтожите переписку, уничтожите видосы, и все, что это крыто. Вы в курсе вообще, что все это навечно остается на серверах? И только спецслужбы имеют туда доступ поднять любое число за любое время. Вы сами-то хоть помните? Представляете, сколько на вас информации там можно нарыть? Особенно если я пальцем покажу, куда надо. Хадыров, тебе что надо? Тебя ведь ни в Россию, ни в Туркменистан. Дорога заказана уже, все. Ты ведь прекрасно знаешь. Тебя грохнут и там за все твои проделки. Ты куда дергаешься? Тем более с твоим липовым статусом вот этим, бля. Ты ведь, насколько я знаю, и так в ожидании сидишь. Тебя еще под зад оттуда пнут. Мурат Курбанов. У тебя дети, ты взрослый человек. Ты какими мозгами думал вообще, когда влезал во все это? Может быть, твой пиздеж по поводу французских спецслужб и имеет какие-то основания. Но после вот этой всей цепочки, после всего того, что скроется, как ты думаешь, что будет с тобой, с твоей семьей? Тебя, думаешь, французы прикроют? Хуя. А коль тапарым келжігі, мен шол Мурат Рахимовның записынан там бір көп бахады kesip bilmem. Как и тем, что ее статусу Мурат Рахимов. Тем более, если Ровчан Ключевым всегда ваши показания верят по что-то. Он надо меня покрымче энтек кэнсер кулизлер. Юдочку поштарму кабден. Лена Ровчан уйдет верит елмезде. Спецслужбы уже. Он розыны ларашманым. Я серверлерден что записным. Я медным катанглад шкарплерлером каден. Поэтому Ровчан тебе по-любому придется определяться, чью сторону принять. Остаться посередине уже никак не получится. И ты это должен сам догонять, надеюсь. Yarın kızı konuşup bak, bayram, o şu saatten oynaşı pelvan, Dubai'den gelenlerden kömük dikkilen o Nuruyuşka. Oraya yarış hafkalarına уже hiç adam kömük etmez. Ya orada impetinden prosto. İlk Türkiye'nin türmediğine lejin çıkarırlar. Tamam deport edip kaydıp normal yurtlara girip bilmeyecekler. Уже ödemeyelim. Edem sizin kimdiniz men bilmem ettiğim bittiler. İnden bana hani hoca düşünecek olan iyileştir. Ona hemen sebeple Murat Rahim'in götünü yapmak için şular yani rejimi olayan insanlar birden bu jurnalistin goronu çıktırırlar. Nurişka, sen yan Dubai'den gelmedin mi? Yeğenin yanından. Командировка. Я именно адам хатам где-то, начали подтягивать тяжелую артиллерию. Я именно bilmeyenler ödeyeceğim. Sen kim bilen işte şüphelim. Anlayamaz ya. Sen yeğenlerin adından gelen adam. Buradan Allah Murat Rahim padjarı ödeyeceğim. Bana bilmem ettiniz.
size bulup şunda böyle kâğı gülküm tutuyor. Ne derecede işler taylavan şu işler sizden. Men wara sizin her biriniň yalan kommentlaryňyzy, her bir aýdan sözleriňizi eýýän görkezme mejbur boljağymy düşünmän duran näldiriňde. Olaram iň bolmany şu kommentler okap sizin ähli peripeskalaňyzy, telefon arkaly eden gurrunlygyňyzy eýsem tapyp bilmelidir diýýär. Kelewler Interpol'un spiskine düşen tamam sizi yerin aňyr ujuny da tapar. Sen bolu seni bak. Şol Siriýa eden fiýahatçylygyndan tam. Eýdemden bir de tavsiýem kelledir öýtdim. Şo Gretsiýa bark gaýtdym diýende. Gretsiýa girmek üçin janynym ilk bilen Schengen wizasy gerekdir. O da sen elinde bolan bolsa sen ölüňde de Tursyada turmadyň. Onu sen nirde simsinip berýän olar tapyp bilmelidir diýýär. Так что sen olar teklen wara. O TikTok'ta tam sıcaklıklara gurrun verirsin. Partizan nedodelanır. Ben hakikaten sen ıntağın badır ettim yani. Şol sen olan yekici tapar görüşümde senin umidim kestim. Ya şonla senin suutnamalarını berdiyemde. Sen yitip gittin de innem Murad'ın kanalına sintirim çıktın da şonluklarının öz bahan özün kessin. Eysem sen kimi hem neşe baha satıp verendin ben havarsızdır ettim. Galtamanın parodiyası. Sen hakikaten Şah Murad'ın dülü olup çıkkana dersin. Sen özün alıp barışın şu suutnaması samtık kurrundan. Edilşe sizin mamkanınızın kâli. Hamala ödemceğinizin 18 çağın indirsin. Üstünün tecrübüne daygıdır ödüm da kov ödümüne. Sen 37 yaş mı yetiyorsun? Şular real derecede aklın bilen dini çağılır bağını, işi yerleşemedin, başka da attın sen. Polnu nol. Tak şu siz hakikaten hemen absolutno boş eğer bağır aklınızın yetin derecesi. Dine men yüzüm açtırmak olsun. Yani siz şu cinayet işini kimin el bilen etseniz, sizin her birinizin şol oda men bilen bilecek gireceğinize enteğe bizim aklınız yetmendir. Şol sebepten sizin men şahsiyetim bilen bağlanışıklı maglumatları çıkan altından başlap, şol size karşı girilecek proses eýem işlep başladı deyip hatap ediyorum. Men edýän işlerimin adalatlylığını men gatan tatda kazat etýärmi? Siz hemmäňiz düşünýänsiniz da. Onu diýmek siz bilen näme boljagyny, onu da gözüňiz ýetýän bolsa bolýar. Ya men erkek bolamsam size şu zatlary açyşan duýdurýan hemişeki edişim ýaly. Ýa-da şol Zarina Ataýewanyň korkup ýene-de efire çykarjyny ýaly. Ya da şu orada kötüyap kıyınışını yani. Benim orada aldım petiklerini öttüğüm nadanlar. Так я вам говорю, уважаемая наша сестра, младшая или старшая Зарина Атаева, соотечественница. И надо нас иметь по всей программе. Если мы начнем иметь, вот таким образом буду иметь. Şu sözlerden öğreneyim, maksat bayrağının dil bilen edilen ugrozu bunda. Bu hayvanın karşısına olan cinayetçilikli suutnamadığını intikam aklı yetmedik korda, onun gözünün anrasına şak getirdi. Катуми dedi. Maksat, ты вправду такой тугодум, что не понял, какой кампур сейчас ты против себя опубликовал. Тут же прямая угроза человеку на лицо. Неужели тебе твой чары даже не объяснил, чем это пахнет для тебя? Удалять уже поздно, дорогой, поскольку это тоже будет приобщаться в качестве показаний против твоих противоправных действий. Неужели ты думал, мы не видим, как вымученно сидит с вами эта девушка? Это чистой воды харассмент, господин Айкиздун. Разве тоже не догнали? И вы это сотворили все вместе, совместными ручками. Awal ayna aýdagdyba, aýdan zatlaryňyň hemmesem dogry. Häzir sözü Allah Murat Rahimowa berelin, Azatlyk radiosynyň jurnalisti. Allah Murat, söz sizden. Olarku журналист. А представьте, если еще и Зарина начнет давать против вас показания, когда спецслужбы ваших стран уведут ее в другую комнату в обмен на реальную защиту и легальный статус. Вы что, будете резать ее на части, что ли? Eğer siz men akıl hem bilim derejeme bununuz yetmeyen olsa, ondan men size şu zatları öz götüňiz bilen barlak görmäge çağırýan. Ýöne yüzümü öz elim bilen siz wara ölsüňizem açmaýan, diýe onu özüm etsin. Onu maşgalamada, men ýakynlamada ofitsialny hüjüm edip biljeňizi onu da düşünýän. Şol sebäpli pakaşda sizin aýajyklaryňyz düşäp, sizin hereketlerinizi bärdin filna oturajak. Bilýärmi? Sizden barlak göreyim, kimin adaleti güýçli boljagyny. Ýa-da maňa patsanlar öýtdim, sizden gorkup öz moýnuňyza makular. Siz wara şu wagt özüňiz bir gadylan çukura iteklep salanyňda entägim düşünmeniňiz diýen. Asabyny sen Murat Rahimov.
Ya sen maksatın el bilen edip özün amandılık сапарını öttün mü? И ты, Максат, видимо, так и не догнал, в какую могилу они тебя загнали, и какова будет степень твоей ответственности за подобные преступления. Ты просто не понял, как в свое время они гуртом пытались использовать Нарджан против меня. Но у нее, в отличие от вас, хоть хватило ума вовремя остановиться после моего очередного предупреждения о возможных последствиях ее действий. И как я и предсказывал, эти последствия сейчас пришли. И эти последствия будут твориться твоими руками. И первым отвечать будешь ты. Как только опубликуешь это видео и раскроешь мои личные данные. Но тебе еще надо будет доказать, что это мои данные. Но теперь, получается, вы опять Нарджан тоже подставляете. По новой, без ее согласия. Поскольку изначально эта инфа обо мне пришла к вам от нее. А теперь подумайте хорошенько, если ее подтянут к ответу. Как вы думаете, захочет ли она страдать по новой за ваш идиотизм? Особенно если спецслужбы предложат ей шанс на искупление в обмен на информацию уже о вас, о каждом. Нарджанапа, тебе выбирать, по какую сторону скамьи сидеть. Не думаю, чтобы ты пожелал отдуваться за них, если у тебя будет выбор. А вот у тебя, Маккыш, такого выбора больше не появится. И это печальный факт для тебя и твоей семьи, поскольку я знаю и твой адрес, и про твоего брата-насильника, которого спасло только чудо, и про все твои остальные махинации на территории РФ. Как ты думаешь, как долго тебе придется ждать того дня, когда за тобой придет один из тех, кому ты нагадил когда-то? Ты хорошо догоняешь смысл сказанного мной? Судя по всему, ты и в России немало накосячил. И сколько людей там точат на тебя зубы, одному лишь Всевышнему известно. Так что басуй, Сапармурадов. Я буду ждать свистка на старт. И это будет моим последним обращением к каждому из вас, поскольку не хочу более тратить свое время и силы на таких недоносков, как вы. Но Фен Мурат Рахимов, я сөзіңді дұрмар Шормаңа қарсы болан арты шикаяттарын официальный беріп, ияда гидіп жүлуын кедіп, ите ташламаны болдың. Шуал тебе, мен тіздің ерекетіңді сауырсыздық көрем, қараш жоқ. Время пошло.